Nongeye kugusuhuza nguhereza ikaze we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC bikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane. Kwikubitiro ndaza kukujyana kuri soko kubwira kuri soko rwose zikomeje kugenda zirasa mu baturage ndetse yewe zinamerera nabi igisirikare cya M23 ndetse n'abaturage batwirwaneho baherereye hariya mu misozi ya Minembwe. Ariko kandi mu yandi makuru turaza kugera muri territoire ya Rubero, aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'abasirikare ba FARDC bose hamwe batangaza ko bakomeje kugenda ababurira abasirikare benshi muri iyi mirwano ikomeje kugenda ibera muri territoire ya Rubero. Ndaza kukubwira ku masuku akomeje kugenda akorwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha mu mujyi wa Goma. Ariko kandi ndaza kukubwira ko igihugu cya Isirayeli kiri mu bufatanye bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri studio ntabwo aya makuru ndibuze kugenda nyakugezaho ku murongo wa telefone, ni kumwe na mugenzi wanjye uba uherereye hariya ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo dukomeze kugenda tubagezaho ubwino bwisa. Nguhereje ikaze. Murakoze cyane nanasuhuza abakomeje kugenda badukurikira hirya no hino. Yes, urabyumva neza rero ko twamaze kugera mu makuru y'ubwino bwisa ahangaha kuri Rwanda Daily News TV. Wabyumvise amakuru tugiye kugarukaho, turahera ahangaha rwose mu misozi ya Minembwe. Ubundi izi sukoyi byifashe bite? Murakoze cyane. Ni intambara yatangiye ku munsi w'ejo, navuga ko intambara yatangiye ku munsi cyane by'umwihariko aho indege z'igisirikare cya FARDC Sikoyi 25 zigiye kugenda zirira mu baturage by'umwihariko mu gihe ingabo z'abaturage zamaze gutangaza ko Minembwe naho zigiye kujya gutabara muri iyi territoire ya Fizi. Ngiyi ntago ingabo z'abaturage zari ariko zaje kurakazwa cyane n'uburyo ki iyi FDL igomeje kugenda yica abaturage baho ndetse na Sikoyi zirasoma ko zaje no guhitana uwo bita amakanika Colonel Rukundo, biza gutuma ingabo z'abaturage zifata umwanzuro uko zigomba kwerekeza. Ariko kuri ubu Sikoyi ntabwo ko zongeye kugaruka ku munsi w'ejo, zongeye kurira mu baturage ari nyinshi zirasa amasasu menshi. Bazi ko muri territoire ya Fizi muri iriya misozi miremire niho habarizwa uriya mutwe batwirwaneho. Ubu rero nakubwira ko harimo harameneka amaraso y'abaturage benshi. Abantu bavuga ati ibintu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gukora muri bino bice ni amaraso menshi arimo bamena, ni ubwishanyi bugiye butegura, dore ko barimo baharasa cyane mu gihe ingabo z'abaturage ziri gutangaza ko zigiye koherezayo abasirikare bazo. Ubundi FARDC yoyo ntabwo ibingibi biri gushinzwa n'umutwe M23 byo kuba yavuga ko iri kurasa mu baturage, ntabwo iri kugenda ibyemera, ahubwo yoyo iri kugenda ivuga ko ihanganye n'aba baturage batwirwaneho bitwaje intwaro. Kandi FARDC ivuga ko umuntu wese ufite intwaro imufata nk'umusirikare. Ngo ni muri urwo rwego rero ikomeje kugenda ihagurutsa Sukoyi 25 ngo ijye kurasa ahangaha mu misozi ya Minembwe ikureho iri tsinda ryatwirwaneho. Niko bimeze. Ibingibi birimo ariko n'ubundi mu gihe mu minsi 3 itambutse aba barwanyi batwirwaneho mu minsi yashize bari babarasheho n'amasikoyi menshi ndetse bakaza no kwica n'umuyobozi wabo. Gusa nabo baje kwiyumura, bakaza gufata umwe mu misozi miremire ya Mirenge ituma ukodora ibintu bice byose bya Mirenge, ndetse baravuga ko bamaze hafi imyaka 4 barakuwe mu bice. Baje kubafata rero nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuye kuri uwo musozi nta bundi buryo bari gukora, kuko urumva iyo umuntu yamaze gufata umusozi muremure bashobora gukoresha bagenzura ahantu hose mu biya byose, urumva ko wazamuka kwa bakura acyagora. Niyo mpamvu rero bamaze gufata umwanzuro wo koherezayo zino kajugujugu ndetse n'amadroni menshi, niyo ari maraso bari kurasa bari iruhande rumwe. Baba barwanyi n'ubundi batwirwaneho bari kuraswa, ariko bari gupfa cyane, bari gupfa cyane rwose. Amakuru aravuga ko aba barwanyi batwirwaneho bakomeje gupfa cyane. barimo
barapfa barimo baraswa ariko no mu baturage ntabwo byoroshye haba mu nka ahantu hose isiko iri guhera uruhande rumwe icucuma nakubwira ko ibintu bigomeje kugenda biba biri n'ubundi muri misozi miremire ya Mirenge noneho bari kubarasira by'umwihariko ku musozi bafashe ni umusozi batse igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDL bari bamaranye hafi imyaka 4 barambuye bano banyamurenge batuye muri Minembwe ariko kuri ubu ngubu ko baramaze kuhabaka cyo cyatumye barakara ku buryo bukomeye ndetse batanye no gukoresha azino ndege barasa. Aya makuru reka tuyaveho ndizera ntashidikanya ko abadukurikira bamaze kubyumva neza ko ahangaha mu Minembwe amaraso ari kumeneka ari menshi cyane babyumve rwose abarwanyi batwirwaneho barasumbirijwe ariko igihari cyo nuko M23 ngo igomba kumanuka ikajya muri iyi misozi ya Minembwe ikajya gutabara abaturage. Yabitangaje ndetse ko igiye gufatanya ariko niyo mpamvu n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisa naho kiri kubikora nko kwihorera mu gihe zino ntare za Sarambwe zitarahagera kuko bari kurasa mu baturage ari benshi ariko bikavugwa ko M23 iramutse ibashije kuhagera mbere y'uko uyu musozi muremure uherereye n'ubundi muri Minembwe abantu baturage bafashe batarawurekura n'ubundi byazagorana cyane kuba kino gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongera kugira byinshi cyabasha kuba cyakora kuko urumva kimwe kirafatirana abaturage ntabwo ingabo zayo turaziragera muri iyo misozi n'ubundi. Yego noneho tunyarukire muri teritwari ya Rubero ahangaha ho mani ishobora byose ngo ibintu bimeze nabi kandi ku mpande zombi M23 iratangaza ko ikomeje kugenda iburira abasirikare benshi muri iyi mirwano FRDC ndetse n'abarundi nakatavuzwe ngo mirambo ni myinshi cyane ahangaha muri teritwari ya Rubero cyane cyane mu nce za Matembe za Arimbongo hariya za Mambasa ngo ibintu bimeze nabi. Ni imirwano yongeye kubura nyuma y'aho n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi cyari cyatakaje uduce tugiye dutandukanye n'ubundi muri no teritwari ya Rubero ariko byaje gusa naho bituje nyuma y'uko M23 iza Bukavu izana za Goma ariko cyo nakubwira cyo nyuma y'uko Bukavu na Goma ifashwe kuri ubu ngubu iyi Rubero niyo yongeye kugenda iberamo imirwano ikomeye nka Mamba hashize iminsi igera kuri 3 amasasu yumvikana mu misozi igiye itandukanye. Igisirikare rero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akiri kwitambika ingabo za M23 mu gihe izi ngabo za M23 zifite gahunda yo kwerekeza mu mujyi wa Butembo. Nakubwira ko uyu mujyi wa Butembo ari wo mujyi ingabo za M23 zirimo zigenda zisatira bigatuma n'undi gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Wazalendo FDLR ndetse n'abarundi bakomeza kugenda abitambira kino gisirikare n'imirwano ikomeye wenda impamvu itarimo igenda ivugwa cyane kubera wenda iyi abayobozi ndetse n'abandi bagiye batandukanye bose bari hano za Bukavu ariko icyo nakubwira cyo amaso arimo arameneka ari menshi muri bino bice abasirikare benshi kandi rwa guverinoma ya Kinshasa bari kugenda bahasiga ubuzima Wazalendo nuko abarundi tutaribagiwe yuko M23 birimo yatakariza abasirikare kuko ni imirwano irimo iba twakwita imbona nkubone kuko nko ku munsi w'ejo barimo bagenda barasanira mu kibaya kigiye cyegere n'ubundi imisozi igiye itandukanye ndetse yani n'uyu mujyi wa Butembo ariko nakubwira ko amaso ni menshi imirwano iragenda ifata urundi rwego abasirikare barasira muri kino kibaya hafi na Mamba nakubwira ko ibintu bikomeye cyane ku mpande zombi bari gutakaza abasirikare benshi ndetse n'amasasu arimo arumvikana abaturage batangiye kugenda bahunga babonye ko ibintu bimaze kugenda abikomera baba abatuye mu mujyi wa Butembo nabo barimo baratangaza ko bafite ubwoba bwishi harabo nagiye mvuga nabo ku munsi w'ejo mugoro bavuga ati se M23 kirimo isatira muri ibyo bice mu murabyumva gute bakavuga ati ikibazo ntabwo ari M23 ahubwo ikibazo ni izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi kuba babona bagiye gutakaza umujyi bagahita batangira gusahura nicyo kiri buzo kujya kuko M23 mirasunika cyane ubwo iri gutakaza abasirikare ariko nakubwira ko irimo n'ubundi yagenda yegera imbere gake ari nako FARDC ikomeza kugenda nayo isubira gake muri uyu mujyi wa Butembo. Yego mu byukuri ikintu gikomeje kugenda kinatera inkeke abantu bose baba bakurikiranira bya hafi intambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kongo ni uburyo ku mpande zombi bakomeje gutangaza ipfa ry'abasirikare, haba M23 haba FARDC bakomeje kugenda bavuga bati abasirikare bo bari gupfa ari benshi. Icyo nabwira cyo kubijyanye n'abasirikare n'ubundi rugamba nta rugamba rubura abasirikare barugwa, ariko by'umwihariko muri bino bice bya Rubewen imirwano imaze hafi icyumweru kirenga barasana guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Urumva ntago ku munsi abasirikare bari kurasana noneho mu bibaya bari kurasanira ahantu hameze nk'ahitegeye baba barebana. Ni ibintu biba byoroshye kuba abasirikare bagenda bahatakara ari benshi bagenda basiga ubuzima, ariko kuri ubu icyo nakubwira cyo imirambo yuzuye muri kino kibaya ni myinshi cyane. Mbona abantu banyoreza utuvidewo dutoya ndetse no ku mbuga nkoranyambaga tugiye turiho aho tw'abasirikare bagiye bagwa mu bice bigiye bitandukanye. Uyu mwihariko noneho ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutakaza abasirikare benshi, wenda no ku ruhande rwa M23 bari gutaka, ariko ikindi kiza ku ruhande rw'ingabo za M23 ni uko bari kubatakaza, ariko hari n'abandi benshi bari kugenda bakira baba benshi bari kugenda bava Bukavu n'ubundi bose bari guhabwa imyitozo bakazajya bajyanwa mu bice bigiye bitandukanye. Ariko nakubwira ko hano hantu abasirikare bagenda bahagwa ari benshi by'umwihariko amatimba yo amaraso yaramenetse ari menshi. No ku munsi w'ejo byari akarusho, noneho kuba rero abana basirikare benshi bagenda bakoresha n'ubundi bitwaro bigiye biremereye. Icyo nakubwira cyo hano mu matimba nta ndege ziri gukoreshwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, aya makuru nayo birumvikana neza ko twamaze kuyasimbuka, kuko abadukurikiye babyumvise neza ko aho ngaho muri teritwari ya Rubero kugenda kuzageza mu mujyi wa Butembo rwose ibintu bimeze nabi. Ahubwo reka twirukanke cyane tugere ahantu hitwa Igoma. Ese Igoma ubundi byifashe bite ko numva ko igisirikare cya M23 rwose ngo gikomeje kugenda gikora amasuku akomeye cyane kirushaho no kugenda akiyegereza abaturage? Mu mujyi wa Goma n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi imirwano yahabereye yari imirwano y'akasamutwe ikaze cyane. Umujyi wa Goma ntago ari kimwe n'umujyi wa Bukavu, kuko n'ubundi M23 irimo iragenda yongera kugenda yiyunga ku baturage, kwaba kugenda yegeranya intwaro n'ubundi abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo bari baragiye batanga mu baturage. Nibyo rero M23 ayise isuku, irimo igenda isukura uyu mujyi wa Goma, haba mu kwaka abaturage bagiye bafata intwaro. M23 ati intwaro muzizane, ndetse inagenda ifata n'izindi ntwaro n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye izishyira hamwe. Haba ku kibuga cy'indege ku munsi w'ejo namwe mbona ibisasu bigiye bitandukanye bari kugenda babipakira mu modoka. Urazi ko amahanga yose yakomeje kugenda atakamba asaba ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. M23 igatangaza ko hari ibisasu bihari, ariko tubiho nanjye mbona ku munsi w'ejo barimo bagenda bose abakora amasuku mu mujyi wa Goma, ndetse by'umwihariko ku kibuga cy'indege barimo bagenda bapakira ibisasu, haba ibyagiye biraswa, haba ibizima ndetse n'ibyagiye byangika, haba imodoka zigiye zitandukanye bagenda abazakura. Ubundi biri gukorwa mu gihe n'ubundi ariko M23 igomeje gusaba ko abasirikare bo muri SADC by'umwihariko abasirikare ba Afurika bari kubarizwa n'ubundi hafi ya kino kibuga cy'indege. Murazi ko ku minsi yashize hatahutse bakeya, ariko M23 bavuga ati n'ubundi mwese gahunda ihari ni ugutaha, turagomba dukora amasuka, ariko namwe tubashishikariza kugenda mutaha gake gake. Ariko mu mujyi wa Goma nabwo biragaragara ko ibintu birongera bisubira ku murongo gake gake, nubwo hagiye hangirika ibintu byinshi, haba imiyoboro y'amazi, imiyoboro y'amashanyarazi byagiye byangika ari byinshi, ariko nk'umuriro waragarutse, amazi mu bice bimwe na bimwe yagiye agaruka, haba ibigo by'imari mu mujyi wa Goma byatangiye kugenda bifungura gake gakeya, amashuri n'ubundi nayo haba agiye yangika abatangiye kugenda abayasana. Ni ibintu byinshi biri kubera mu mujyi wa Goma binyuze ku bwitange bw'abaturage bishimiye ko M23 iri muri bino bice, ndetse n'abandi benshi bafatanyabikorwa benshi bagaragaje ko bishimiye rwose ubufatanye na M23 kugira ngo umujyi wa Goma wongere ugaruke ku murongo. Yego, birumvikana neza rwose ko M23 nubwo ikomeje kugenda itangaza ko igisirikare cya FARDC kidashirayo ibitero shuma bikomeje kugenda byibasira uyu mujyi wa Goma. Birumvikana ko rwose M23 iri kugenda igerageza gukora ibintu byiza ahangaha Igoma. Ni udutero umuntu yakudasoma, ariko icyo nakubwira cyo ntago udutero twinjira mu mujyi wa Goma biri kugenda bibera mu nkengero, kuko M23 nabwira ko yamaze gupana
kwinjira muri uyu mujyi wa Goma urabanza ugasakwa. Kandi noneho kuba bano basirikare ba FARDC baba abari muri uno mujyi wa Goma byo biragoye, ahubwo ni twa dutero twa hato na hato tw'abantu baba batemera tuba tubera kure, ukabona abantu ku musozi ukarimo bararasa mu kirere bakaza bakarasa hafi y'abaturage mu rwego kugira ngo babakange. Nivyo biri kubera muri uno mujyi wa Goma, nabwo ni mu nkengero ntabwo ari mu mujyi wa Goma, ariko mu mujyi rwagati nakubwira ko umutekano ari wose. Ikiri imbere ni ugusana ibyangitse ndetse no kugenda bafungura uburyo bugiye butandukanye ibice ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, ndetse haba ibigo by'imari, ibigo bigiye bitandukanye, haba ibijyanye n'ikoranabuhanga, byose rikongera bigenda byongera abifungura gake gakeya, ndetse n'amaduka hafi ya yose yatangiye gukora, amasoko yose nuko nguko bimeze. Yego, noneho dusoza aya makuru yacu, hari amakuru yakomeje kugenda avugwa ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Sinzi niba niyo ngiyo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bimeze, ariko amakuru akomeje kugenda avugwa ku butaka bw'u Rwanda nuko igihugu cya Isirayeli ndetse n'igihugu cy'u Rwanda byamaze kugenda bisinya amasezerano y'imikoranire y'uburyo baza kubungabunga umutekano w'aho ngaho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru aho ngaho kuri ubwo butaka nayo yaba hari? Wenda ibijyanye no muri bino bice twe duherereyemo, nahubira ko n'ubundi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'uburasirazuba nta kibazo gihari, ariko nanjye mbona ibi itangazamakuru bikora Kinshasa bigenda bibyandikaho ndetse binavuga ko biteye impungenge kuba Isirayeli ikomeje kuganira n'igisirikare cy'u Rwanda, kuko bigaragara ko n'ubundi umubano wabo usa n'umaze igihe kitari gitoya. Ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC baragira bati niba hari umugambi wo kuzagaba ibitero ku Rwanda, Isirayeli ikaba itangiye kugenda ibizamukamo ku rwego rugiye rukomeye, bikagaragara ko n'ubundi ubwoba butabura. Nanjye mbona ari ibitangazamakuru bikeya bikora Kinshasa byamye bibyandika, ariko icyo navuga cyo mo hano nta byinshi byagiye bitangazwa kuri ayo makuru. Wese ko gera hamwe nyabona wenda soma n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko ambasaderi wa Isirayeli yaganiriye n'umuyobozi mukuru minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Nyamuna abagenda babyandika ko abagiye baganira, ariko icyo nakubwira cyo n'ubundi urumva kuri guverinoma ya Kinshasa ntabwo babyishimira na gato, kuko Isirayeli igihugu gikomeye cyane no mu bya gisirikare cyo ntabwo ari agafu kwivugwa rimwe, nta nubwo wagira byinshi uvuga kuko benshi barakizi. Ariko ku ruhande rwa M23 ubona ko ibyo bashyize imbere ari ugukuraho n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa, n'ubundi bukomeje kugira ubwoba ubwo bufatanye bw'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Isirayeli. Yego, ndizera ntashidikanya abadukurikira nabyo babyumvise. Akaba ari naha kandi dusoreje aya makuru nkubwira nti ndagushimiye, tuze guhura mu makuru akurikira. Nanjye ndagushimira, nashimira abafashe umwanya ngo badukurikire. Reka rero namwe mbashimire byimazeyo mbabwira ni Nyagasani Uwiteka Imana nakomeze kugenda abamperereza impagarike n'ubugingo. Jewe uba ukomeje kugenda ugutegurira aya makuru, akaba ari nanjye rwose uba ukomeje kugenda uyakugezaho. Unyite Mr Kenzo, komeza kugenda ukora subscribe, ukomantinge ndetse yewe unarayikinge kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Ndagushimiye.